Somong Presbytery Golden Jubilee Media and Documentation Project na Pastor's episode na Pastor to holim na inay na diva tu padhin ilawa Senior Pastor Reverend K. Hang Sing tu pet na ES Executive Secretary ipo pewa ama to holim ding hin ama sa penin ama jong phatman luta ipewa holim na dinga phathin pe do na bana pathin dam na PJ in nama le pathin chunga ki pathu ka sei na ban ma jong interview ka ga lemin he ama sa penin pu ga do no mo cho pathin thu ki chu na ai lo le theological studies background hello seminary ana kai no le course ana bol ho he iga sei pi leo de yomin he ka ki pa kayong ka ki pa tu chunga Golden Jubilee Media le Documentation Committee ho togun na noja ki ho lim na ingun wa tu ni phat pata win ka ki pa ni je theological background theological kasim dan ho iga sei chule mi zat jong au men chule mi sim ta yong banglo he in ka ga sim dan wang ma sa pen ta chun song piranga ka hong chun theology hi kan sim no min hi wangen pastor ga hi ding chu kan na gel hi magazine ho a ka vet na hi le Bachelor of Religious Education ti ho education nam sang chu ki sim le ti chu kan na gel ai le nagale na ko na magazine khat chu kam mu in cha chun Silchara North East India Baptist Bible College akun BRE course meti head chun Presbytery ko ma chu ka sei le Presbytery tua theology simbang bang wa hi ta ho bunga kapatna gam kaya kapatna agam kain ala Presbytery la sinonin fen pui sinot na che iphal pi ho hin ahin la chlai chun theological rulong ti ma cha num lo hin tin lam kai hong chun ko man chi ding hi chun sim di ti sei sei pi pu win ke yer la chun ka di pa a chu Silchara chu kan chi kumli ka simin Presbytery in service training da na chu zalila som thumam kasan chu ka ki pu in kumli chu ka sim BRE jong so hoi ten ken jovin kain zo wa chun Reverend SD Lakyang Executive Secretary pu ko ma chu ki thangat ta ka se ya ai le ama chun chi university khat no ja hi lo chu na course chu degree ni ti wa nga chu diploma course bo ATP cha ko na chi ke yong ka kha do hin ai wang chun Presbytery chun na ka to na mun chu e tu sa jingovit office hin sit AP win secretary Christian Education full time chun ei koi pe win ti chu kasim pa chu I ham tai lo theology ti ki sei ho chu hong hi recognize lo wa hi ji chu hei wangen pathin lungsit na in 94 95 kuma chun songbo khon Presbytery o min cha chu ken jong ka thum ta lo naw jong thum kan e tan Bible simding ki ti chu ki yel lo ata nei wang chun cha chun gam kai na ko gam kai hun ama iman cha pe nu ja iti pastor dinga chu iti lal mo he ram ti gam kai chun an rut pa nu chun Reverend SD Lakyang chu Executive Secretary pu chu khompia cha ko vui di hin na pangin cha chun ma jong chun ke jong personal ta I he dei ji chun chutia no na de jo ai le a degree chu ama ningkhana gala bele ailo ai le Serampur affiliated hi theina dinga chun course khat to sop tam ho gala le hi thei yeng de ti ji chun cha chu aiwa kum thum agi go dingin piu ti vin che a chu kum thum song chu e pi vin pha chu chu ke yong in sunga naw te jong thum ta nu se to dal ha ding chu ki gel thei lo ai tan ai wang chun ka thun pha chun loi nu ko ma ka se ya ai le sinonin
hello pe tin phat na pi na na le chi jing in chi jing ke ho ji nam thao na ti za chu kan chi in ka chi ding jong cho sakinin ba na bd sim ding e ko qualify lo bn ki hil bs kan zo pun e chun bd direct nga sim ding so qualify kit ta hin ai le pasolin mangin srampura ko nin thu tha khan ho umin tu ai mature candidate ahun ho movie chi chun no ho tabang senior ho hin na bol the chi chun na zo ai le entrance hi chi chun na zo ai le bd direct na sim the ti chi chun genre ba na kho form jo chi kana fill up gama bt ji dinga kana pi etan chi jo wa chun pasolin ma hi se pi phat chun genre ba na dinga chun ka chi in ka bidding yung ka kipu in dia ka chi in karun phat chun principal pu chun ka ki mu pi ai le ei mu phat chun ei ma chu senior ki ta ni chun course khat tha khat srampurin ki hongin chi chu bol nga min kum lijen chale naw nei ta nom sangin 18 pan chu sar hela lampi chu iti bol dham ka ti le lai ka ko ma form min chu fill up le chun na fill up sa ho hi la do ki te jeng ai bang phat chom khat na nga nga in ti tin thil pha hi chun ke yong chun kumli set go sa nga chu family nei ki tin e cha chu kum ni ham thum ham dinga chu mature candidate jo se apply kin bol ki gel banga chu entrance exam mai mai ham ka ti ai le senate of serampur entrance exam na hi syllabus ong sa ha jeng BA course ai na le kha jong chu ilama ki molo ulama south india lama english paper di chu khat we ka bol le feel so min cha chun kum ki na chu e chi mama cha subject le ka feel na pa chu I bol so ni vi entrance ka bol cha chu mature candidate na chu kong pa sit pha na chu zor ha na Reverend Mangkho sat principal vice principal hi la ya chu ka ga thum tha do pawa ka suna ka ga thum jing la ma yong tha do pa ma in len hong jing in 18 na document hon choi hong in tin ka chi ya cha ko na chu bd ka in sim kin he in I cho ti loi theological wang ka sim la om ka pu ye tu chan ki pa me iga zawin pu pastor theological studies experience cho aman introduction ga se nui zat jeng e jong na tin iga ngai to le wel tampi wel khatong elowa rejection ti ding ham na face in dedication an nei mong cho kilangin atenan mi lung neo je khat am chu lewang langa biari kum lizen ga simana pa nong kile ki na hi pon te ki tia cho no ona kham yong e tai in la itawanga nang anang zo ne ki khola nang zo en atha ki tha la ding chi jong chu gollan online le thu chu min ji le chanei nunga tabanga na nei mong na hi cho kilangin ki pa mong jen tabango ga sei do na ding media program ho ga nei yong hi chi I cho cha hi phat chum naw ai ji ne ti yong chu ga sei do be no men chilai chu tam ka sei ga sei he theology ke chun zor ha na ko ma chun mi ho nei do ai le theology ki la lo pa kum li jen course ka bol ki la lo pa ei nui sak icha face ka bol ho chuna a ke chu innocent ta theology sima ki gel ka degree yong chu 90 he chu ka mak chu hoya hoi chu biar ya chuna min be pa cha nuwa convocation ya jong phata college in sangpe na in gel chu ko hong do pha na chu pula keng ko ma ka sei ta ai sei pi pha na chu ka beijing ji chu pem te ai le family de jong ka hi presbyterian deputation ai so na som jong le na kumri sung chu presby sung ka ni a ki chu ba chu na la lo ei ti chu ti banga chu ki be mong a hin la ka ga gel khan na chun pathin na to dinga chu ki gut nga la ai le chen ki mo nga pun te ti a chu ta chu ban zo ka se ho chu ken bol ki pathin jalin e ke to banga cha thum le li ne ya loi nu se to dal ha
BD kumli gasim ding chu ka he cha chun kasim na jong chun kaloi ho hi garo khat to kaw ho ni hamong chu college lecturer la hi win hong win le ka thim ta MA a BD hong sim uin ma ho jong chun B abu B plus amu jo po win na ke chun B in ka hong B mu lo mun na ya chu ka ga si do he ki pa dan chu ka di yong chu kaloi nu kong sun phan ai lem ti chu sim thei chu lem ti ka sim thei jai le ik bu min jong to lo ei ta i ka sim ki jong lan MT skill la jong le service ding phat from be se din patin na lo chu ki tam to zo le pan te ka ti je chu MT jong chu kana bol lo hi ki pa mong in pulakyang in na don but na iga za diu hin tua holim na jo theology jo kilalo lo I tabangong jo atenan tua Senate of Serampur no ya BD simpa course simlo lo yong langa biaria jo no dingen na chije ya jo experience hello le theological knowledge jong he gilzon ala ye chi pa jo hitilanga jo vet na hele langa theology kilalo pa lo ba extra studies zo ajiga simle wang jo theological knowledge so ling mong ai tai a hlang ya protestant ho bunga dinga me jo ro bung baptist le presbyterian ho bung noya simding dol si jo I pu pastor in na sim jo hen tabanga chun a theological background ji ga ngai ta win tun aban na probation kum chu iti kum chung 2002 na oile ordination jo to 2005 hoila ya koi khutna no mai haflong centenary gospel centenary man ko bu chu ya na cha moderator chu I Reverend David ho apa ho pastor Reverend David T lo khut mama ordain na hi ki na ahung ki to le jin tabang ki paum ta che hen elen retire kum he iti la chung I tan tem 2020 chu na cha chu ka retire ya ka birth date kan koi chu 17 January hiza 1955 ya chu 17 chu ka pe le asinot chu ka ga pha ju ji ma ai wa ang thong ding sinot pa chu retire pi presbytery ki vaipo na hello bung ki vaipo na he them lo je paw dinga retired hi zowa tu a hai yes naga tu pa po sineu cha naga sei thei tam chi ke jong expect ka bol bon na khang tha lam ga tu di chu hi ai wang chun hung chi dan chu ga ven ai le ka sei jong ka sei tan ning kuma mong ona iga ki hol wa chu mi chu lo mong hai tan session ka vet le alung leng vai wal jing in executive secretary chula post ki koi nga la aga tu di chu talo hi pha chun ke yong leng ma ka sei di chun pa ma ka pon session dai chun session chun in phat sa ta na chu ki pa ta ka pom hi ka zo lo ding long ka hen hai bang presbytery chu ka vet na hai le poslin pen pa pang ding mi ki mu lo ding chu ka lai na chu ya chu ki pa ta ka ga la jing hai ka zo wang chu he tai yong le presbytery 80 chu pathin o ti a chu ke kan ti jing hi ji wa chu ka pan ka ga la he tu jong ka ki pa thowe ma ka bol thi lo wa am kai ho pastoral junior ho pan pin za len kyung che inte ki pa me che lai ka chu presbytery sunga hello dan video na ve ho chapang je ga he thim thei lo ho dinga retired pastor chu I tan yong le session in athenzi a chu executive secretary chu epo pi ki ne ama nong ki pa ta epo pin ne kumupat ji a chu mi him chu ta sa chawlang chu hi mong tan ni jong la ma yong tu ka lang chu dam mon na sa ta nei ni jong le tu hin pathin za len ong ol ki nen jubilee yong ki pa ta man khom diu chu pathin he ngai taw naw hin as nas tu hiche somung presbytery sunga na service term sunga mo pu na gam kai hile office lang len na la ho he na yel do thei kham ne ga sei pi thei du ham pa
mo pu na iti le na het bang chun ki pat ti lai wa chuna ke chu kai jing ga sei le tu lai ak nui jat me ka ti ho chu ke chu kai jing officer kla nga ke pan 79 na ku na adang chu leimen hon boi lam kai oi sei plane tha do te ho loi ting le na palin te ho loi na ma ho loi lam kai na chu pastor thong keng ta chu pe ti chu thu sim che het sa oi cha chu mo pu na ki ti jo si ki ti jeng le ki jo lo mai the sub committee ho a jong sinot lama jong ki panga pe ti a jong ppm education lambang chu aminda na ki tu hi ji chu ilanga chu ki pang jing ji ngai chi chu khat ai tan pe ti a ka to na ho chu ga se ding khat chu ke pu do ti ta manga ga ki gel thi khat jong chu heading dol thu su hi 1981 kuma chu ipat do wei chi chu 78 kuma lei kula private ine yuwa chun session na chun agenda hongen presbytery hin thu so khat nei ding hei ti agenda yung kila ai ai wang chun akun aga abol dam ami ju umlo ka sei bang na ai le kumni kum thum chu ka ge le in som gil la khat kuma chu kain pat do hin jong chu ka sei bang chun ega ki tho piding mi de lo ki ma gel la chu cycloster ki bola prepti thu su ka tin ka sut tho ka khut sut jong tho ai lo e khat tu hin copy umgam ta ki sut tho a leng deng dunga ta ki bon ai wang ai column tu hoi ta column chu pe khat na chu langa na column li ki si mai an thing se na ji chu mi hon thanok pi win chi chu ka ponat pen ta chu in gongri tayar pha na in chi du da na chi thei ta in tu chan hin ka punat thowin presbytery hin chi hi theja ai le kang tha hon jong gel kho tin iman chau kho ta hin chunga chun thil lui jo hin presbytery ki phu ati de tan ana ki bol hi chu ki to do da na ka gel chi a chu ka si hin sinot lam le dang dang ka to na wang hi sinot na hin probationary ka hi chun sinot present book so ma kon manager e ko jim sinot chu long bill kan pu hi ji chun cha chun ka tongin chu ti ngai le mobile theological school ki ti hong ki din cha kon register an ka pang ki nin kum ni ham chu ke open lai chun Netherlands ko na sum hong hi ji chun wo sa ka chu ji in ji na khun sai on lam hui lai ham lodi lam aki bol na chun an kung ka sim ji mi chu tha nom ji le ete chu ai in chu ting al bil ka pu ho ai le probationary ka hi kum chateng ka sinot 2020 akuna chu probationary he ai cha chun sinot chun hablong bila ding in yung tin hablong bil jong chu kan pu ai tan probationary akuna chu puro peng anu ka umbin puro peng hong retire pha na chun ke chu ba na tong ding a chu hablong bil ei po sa ki no he ya ka sunga chu chi sunga chunIson compound na quarter ka umuvin ken sung mit to dam selin kumli ko koi ko jo chen ka in jovin siting le I silai 2006 kum ho chung in tin lodi sino na chun secretary junior yung len ki ni bit sino na secretary chu nom lo ai kumli junior kumni senior kumni kain po ji jo chun moderator ka hong kai ki nin chi jo chun moderator jong ni ve ban tu pha sinot la na sinot na presbytery jong in tam ti din ti ni ve ka po in le ting le secretary administration ti lai wa chun khat ve tam khat ka po in executive ma hin executive secretary hin tu a tam sapa achun khat ve ka tu in tu ai ki yo chu ke sei dinga cha chipmen dan dana sei thi nang ho khang lai presbytery ong ki patna ko na ga vel kum phabe pastor theological studies trading umlo game la o se jo
tan na cover hen mo pu na chu ti lawan na pu lo hi lo zo na ba bai chi chu kana po khai ti ta sa chu kana po poi ti chu hol zo chale ki mu zo di da ki mu zo lo zo di da mo pu ne cha chuna lam kai ha lo lai chu lung sit na tu lai ga gyal ji le te sol gam ta lo na ya le kula no fa pau hulu te ho ti ni kula pangul ne te ho te la ya pangul kolam te ho ama ho en gol pa bang ai bol chu copy ai che di chule ama ho hongun tin chlai office ne pa a chu le to la hai ki gol ba babu pa I pia che di na ti ham I ti che di ho ei che ki ngai na hu ka jing khat chu 81 82 kumita ma mar kulin sin na chu ka chi win tin cha chu pangul kolam ipu te gu lei wa nga ki dai ho to la ki mangji ama chu kain man sa wa silchara ko chu ama chu patul ko si to kolam kumajra lang bas khat man mat kha adang chu ki loi chi sa pang pen hi wa chu mi lam kain a ki chi chu khat ka man sa chu ka lung jing ta silchar be so du da ke lo chu ho long chu ka mo wa le ji re long masanga chu thi ki ju na khat na I thu ket na hen ki pang kolam mong ei lai ko be te ho de an hi ta ba ye te pa khaw da ka hol le lai ni te kenu ain dung vet sal nang hot nei ka ta la le kumachara lang ka ge lon ni ja ni ka ti ho che tam ta pi men ya chu mi lo la ya na kana pan na chu pastor te ni ama ni chula 192 kumama ti hola abu chu pastor ong I lona ya na chi masanga chu le ka sim lon boi mi di lo ka la sia jo ki wai hom na ma kum so jo na chi atlang pia office hit chat kang mo awang nan da tho pi na career tam jo na kong so ko na iya chu tu kum ga ki sei bele I presbytery in pension AP a chu national pension AP a chu ka pension ku mong 20 years ling lo chu phati cha sim 18 bo cha 18 mo ya ai wanga 20 years ai lo full pension pe lo chu sino da na ko na a cho jo siang chu ka he ji a chu le kha ka su na ka ministry 1979 na ki pa na ta na chu cha ni ka sima la 40 years na pathin to chi ji chun consider nei bol lang full pension chu nei pe sino ni I bacha se lo pi hi ti wa na ja chu ka kerel na ga ti ai le I macha ka ki pal na lo pathin ning si na ta salama cha kya asat wa nga chu lagaw lama cha mi bang ai je thu jong ki na chu hi wa nga chu pathin lung de ya chu ki chi ham na I macha ka ki su mo na lo chana ka ki pa na pe ne ki pa ta be ne pastor senior pastor ho limpi kaga sei do nom khat cho holim minute nga minute som sung ai wanga senior pastor to ki holim hi che holim na thusim ho hung do na dinga kum som li na lo thuman luta hong ki sei do ji hi chi pa he viewers ho ave changin phatte cha lungyal ngai to na isu nuwa phatte cha ingai to diu chu dei o min he ai le abana ipu pastor kaga do nom na cho theological studies na struggle ho chola isei tawin pastoral ministry he anop na ti dingham lo le sat na chiteni he no anang ditang ga to nom na sa ai lo le to sa na sa ai lo le anop na sat na ham khat in cha sharing nei ga bol pi thei diu ham pa mi pastoral ministry he kei din mo na he sa ai lo la nom ga ti ding me se hi kai in kei alma mater ti ding ham ei pui hoi pa chu na pro ping ai pro ping chu le ka thiam hi lo wa nga theologian sang ta hi lo wa nga chu lagaw lama chu det chet khat hin ama nung ju chu ka hi ama na se chu mission compound na hung ding quarter na lo ding haplong prep tin quarter tha be sai
alo di umlo ni ke chun kadon bon na chu pu hei pu ke so pi jang in kanin ka ka cha naw te school ka in ti ko hongdam ka ti a sinot kilol na ta ti chu sinot kilol na chu pathin sinot o chu pathin o hei ti a negel di ti pa chun na kai mu pu pi ni sana ai pu chu sinot o chu pathin o hei ti pa chia chu kan ko te ko ma mau ko mang ka sei di lo ka chi mu na ka chi mu wa ka ga um wa ti chu sinot o chu pathin o hei ti pa chu tu chana ai kan thi ma hala ha sat na ti wang chu ka sei dinga chu pathin na to na chu ha sai ti ka ki phin na wang am di lo ha sa tu na chu ni ga do ai le het bang wa chu karbiang long chuก็มินซีซุงเสะจะกับปูดีคันคงพาสเตอร์สิกันกุมพันำนะกุมนิยามแต่พาสเตอร์ke khel le ji a chung khel ji wanga kap ka installation ei bol now yang su hing bung ya na 2005 chu ta chu kuma chu induction ei bol ta cha ko na chu ki umatan din na agam ha sat pa ko sei ding chu lawang min nei wang chawa chu itia sai wa jo teng jong chu pathin kin bol na pa chu ki gela sai tu chana gu ha thu chana na ka ga gel la to awang hi sei di chu tama chu ga ke thu pg ho ai ron pg ho jong som pi jang du ma dia ne kai pa pulin pa hin ni thang hin tenga le lun te hong ko gu ka thu wa heng bung la then bung ka ho a na du ki sa wa ti ho lam su lam tu pa sei lo ta na gen thei wang chu me wang chu chu kin pati banga chu igen thei chana chu pathin kin bol hi ti pa chu ki ke na sat na wang hi ga ti jing ga sei ding chu nei da jeng in ka te pathin lung sit na nen aga ki zo tan na ha sat na i pi ti dam khat kha ve ka lung don na khat wang chu ga sei leng ka chang sia hai karbang lo ka chi cha chu lampi tu kun chu ma tan ti la chu zon len lang ke ho ji ka ga chi tu wa ai le kai mong jang khu lui pa pha ma sanga ko ni sa sat dan cho ji lo chu hui jong nung lo chip ve jim ding i ma cha jong chi ga ngai jo si chu a ki li nga jong ta lo nai mo thing na lo na ki li nga lo cha chu wai pho ki cho hin tin ta hui chu ko hol le di lo chu pa na chu sung chu a chu ka ta ka ga tu ha o bung ping in tin khai hong ping te ta kham jeng ta chu pa na chu le kha neu cha khat in si mu yong pa chu ma chu cha ka lung thi ma chu wi lu gu ai lo ching na lo na ai oxygen ni ala samahin te ti khat chu na ke ma ge la ai lo tam ka hi sa ta ka tu wa ka tu pu ka do na ai le ti ka wai pho ta ka bola hui chu ka la hui chu ka ho hong phaki na chu ai ka ki pat ki na then bung sana ka chi cho dan chu wang chu chet chu nen kam la chang sia chi na go la then bung tu ki ka vom pi ka su do ho long chu e that di chu le tha yin ni wang pathin thil sim him chu ga gi ngowin ma ni ga pel do cho chu thu chu mi ta ka ki pa na nom ka sa na pen wang pathin kin bol ngui long ta na aga ki jo thei pa he teng le kain sung long ni ka ga ya na pathin ei pui mong ka loi nu jong fa ni be jong phun lo bang gen thi thu wa ma chu phun lo he la ke ma support lam tang a chi jinga to ministry a jong ama to ki tong kho ma na ga ki chi a ka cha te jong tu chana hai nang na ve tia ga jep di lo na ka thu a ngai chi wa ma ma chang ki sim khom ti ta bang ni pathin kin ka bol ji ai ka tu hi ka ti jo ti dia hai lo dam on dia na ke gel la ho chu hi ja ju ka gel ji chu pathin e pan pi nei tia ka gel i 79 ku ma chun song pi jang en ko hungin i cha hai klat na chu interview ko bola le la pa na chu ka pan ai cha chun khep na khat hi hong min ministry thu a sei lam na khep na khat hi hong min mot bung khon kana ka jin no non het mai thi unais nu ning cha sit lo na yo loi chu
oh ka classmate hi jo oh ni phe ki benga ki hello lo wa ki ball jing nu chi kuma 29 kuma cho IAS le IFS an mu ko cho pa palal chanu chana ben ai chu kasima ai lak lungel che chiu I ai se lo bon I chan phata a ke hin ka gren hil tai ti ka chu satan lep na hu ma chu na ka gel jing lai ta chu cha thang chun ina ka lai chu ya mang ni jar kon chunga ka lung ka gel chu lep na ba di pata o ta ka gel lai ta chu pakai ding in tong en to mat ta me hubung lap na kalung sunga hu ma chu ka sa do sing chu ana chakati ka gel hi la tai pakai ni ngai ta ka ti a ka cha chu klak mai bu ki chu in ko atong yong ki gel lo chu ti wang chu chu ei shot ki le na chan ni ki pha he pai chan ka si be ki pa mo ipu pastor holim na ga zatawin pathian kin bol na pastoral ministry a ki pa na ga sei chu ka ga vel sei no men in sung chale naute le khasim na lang long ma chal pe a in sung dam sela pathian kin ga bol khom thei ki paum na pa che ka ga sei be nom khat chu pu remsang sinot revivalist team tam na upa remsang red zola pan crusade kema thu sei na khat na pathian kin ga bola pathian na ka to sumla pon wang ka mo he yong la man tampen ka in sung dam the ti tabang he ki paum ta jo hen pathian kin bol na khang tha te dinga yong a khama pastor missionary hall level wang choi poi PUF la sung je nga mo po na iga ki pe ki da choi ji na ti pa he mo po na min ei pi pa ki pa ta san le ei dinga ong dam na in ji pa he neu cha ga sei do tha no me tabanga chu iche azo ai ga sei yo ha sat na ho pastor ho ga kidong he kon khatinga chu pastor hi a sat na sei se ti ong min te ma iche lai question ka ga koi lo na khat he miem hin ha sat na ki to chi pastor nong ha sat na to hele pastor ha sat na to chu I ti overcome bol ham pathina ki nga ya I ti bol wa overcome ham chi pa chu mi flam dinga chu pastor ho ni ti chu na bol ve ti ki ve do thei kha dong ding ka ta san dia chu a sat na tu now I chu I ti hin kal khu ji wam chi pa chu mi flam dinga chu pathina hat be na le ki ngai be na nei the diwa ga ki koi tha en che koi son he tu na ba na pu pastor ka ga do be nom chu adi a office a experience how mong hen teng lo office an lang kam kai ang le presbytery dinga he phat ma sanga he tu din mun sanga iga hoi be zo ndi wa he vision nei lo gel dan ipi ei sei pe no mo mam ka ga do no men the question chu chong cha he wang chu ka don bu ding sawa sau ka ni gel chu ai ma sau ta jun don pung ka ti chu ka ki pat dinga hin presbytery to simena kaga agel to it pitai na question presbytery phat masanga ga khan to ben dinga vision na masot na diwa kaga to sim kaga ati pa chu presbytery hi hung ki panwa hi thang umma mi chu aga nungla dinga 75 ma ko na chu na 6 copy ka beng lo ngai ga man ma ko na chu mi pi ki pulul jenga cha sinon chu I mai ge lo wang ki almo lo chu ta jo kichi yenga ya tu ka sun na ho wildfire bang na so tang hoi hi lo presbytery chu phan la ti chi chilai ta chu ni na ai ki pa ta koi ma cha tha si lo ai le ke pha na chun ke ko hong lu jo wa hin I ka hasit na ki jam kanung hem na ho am chu ka ga sei da nom ja chna tha do ga sei ni khat chun tha do I dei ji wa chu presbytery ki form ki ti le na that person ham chu di mo jong le a thu ave bung da na chu chu ya ACC nei lun phom ji wa chu tha do pom loi si chu ki phin hai chu
Icha cho sino na fight ki bola ki ungi doi. Ai le 45 village kiti acho ko na muna. Chikito ta ai bol wa pangjanga lalo presbytery bol wa chu 1500 mi ki ko me kiti cho. Cho ka ga agelin ki a chu chilaya chu ke lu no kana lu lo lai chu. Ai wa nga chu pathin ni phat sa di atua ajon chana kong panana. Le chilai ho chu ga bel karbiang lo aku mongjang bil uma murkhang bil uma leikot bil uma bil thum ma chu ti ne lama hi kina le khelma bil kina na ang chu khosagi ma chu khelma bila cho si karbiang lo nga si khelma bil totally ila su ta chu a beijing ati dinga langkhana chu tha do ve pa chu ông hát phá na chu TBA ông lúc ta chu la TBA ông lúc phá na chu cái gì ngong etek hong bol chu lai kai nai nang bu ne ta karbiang long mi ma chu ki le na naga het banga chu karbiang long chu bi me pum ki cha ya mi chu ga loi lu cheng ni ti chu kai na ngong win tin nang gan point na bu bol ne i ti chu loi nu hen si ji a chu puthang ko ne chu ne het zap di wen malam kai na chungwai nang pa he gan point na bol din he emang ka thip ben se win se chai pan ju pun se ding se chai ta ka til hi ne le chi ta bo ke chu ti mai the kai presbytery chu kalu na ko na he ke to office a ka hin ke ka cha lo de kadam su se dinga ka la tai tia ka se chu ka ga se do chu ho bung chu ta lo chu karbiang lo ka chi ta ka kun ki se te kulam sang ka tua mi chu kha lo ha mau vom ti ho na ki drone ti ho khu neu cha no mu chu pathin hulal te ho khu na bol na chu no chu ka pha chi chu ba na ho chu tama na tam chu chilaya chu tua chu TBA ho le karbiang long si be tai tin le jo lo na kulin pen mul khang mong jang ong be dang su sei lo ti ta ita chong tan tin el mi ki ta lo ji a hi ke chu ida kan chu ti panham ti a le ke wang chu gravity chu le be pa chu ka ge ka to na mun chu det ta ka pan ji gi ya ele cha chu ni presbytery chu be da hong jing ta chu emanga pastor ho khop na khana ka sei chu pathinin pastor ho khat chabe na khat chabe kilo lo chu tabang vep chun e del pha wang wa chu mos pa to yong ka bang ho ka chi lona mojang ho relief ke ma lai wa ka chi lona an no mai ho chu na hong pu ve ti man na ma hong pu ve ti ai wa ke ni chu ka tho kut lona ka vet thau chai wa nga ma wan ni nyung ve pu ve ti chu i da banga chu i da la na ka wa che i oi mo ki no na gam tin mo pu chi pu sa wa ta chu song mu pre ti chu i ga wen pastor ho ka khom na ka se chu i ho hi pre chi i bola ta hai the yam ti a population ni vet le more than half ta chu chi chu na ai wa nga chu pastor ho khat chabe cho kilong lo ni a chu ni pi chu population lo ba pastor ho te cha na to ji wa chu bil chu phacha chi chu ri a chu tua ka ga ge la la to na question pa chu ep ga bon level phadam ti pa chu ni danga to gun banga wa chu gun ti wang ka het ta lo ai wa nga mi pi te chu sun te sungong prep ti mi te dinga ka ga se nom pen chu a kham khami ki det no te na ki det no te tu for example a to ka se nom chu manja khu tu a khu in ki sa chu ho in ki sa alam kai ho ga pa cha lo cha khana chu ngol pu na ki bola chu aje ji pem te hai le ho bung upa khat uma kanana ama jong beta manja ina umta hai le prep chen chi da na chu upa na chu ho bung chu yi a chu adan di ta mi ta moderatorin ho bung chu ki phut nai chu na ya chu chlai mun khu su det te dio tia ki ge la ai wa nga chu ka ga se nom lon chu i ho la lam kai ho la ji nga jong tu jing ka le a jong
min ipi siya ichiman za ko aho bumi jong umlowa sumpu za lu na la in kisa ko ipi ham pastor ko tari bola sa lo ham ti jo I ho bumi na lam kai ho na ye jun chi ho hi bol po witin kham in patin na hi to hi ho na hi lo phung na jong hi lo le chang na jong lo so mu brevity jo phung le chang a ki phut min ti wang ha hi lo sinonin patecha agela foreman commission sa sola na ko a chu na adi eti pha na chu brevity a dimbuchra sin na ki lut ki na chis dimbuchra sin na chun hin ve na jo adi brevity simpi de ti chu ye a so mu a brevity chu special brevity chu e ho ni gu no pi sinonin da gu sun ne gu na referendum songa dur puin moderator hi na chu so mu brevity e phu pi kasi jing banga so mu brevity e ho min sa jong ripun sinonin isa pi lu na lu ye a chu tu ai masangu wa ga chen di wa ka dei chu ina to sun hi lam ka kon kha to ho hi ep chlaya khu sum no se ki sumang ham na ti ho bang ki se ho hi bol pu ti lam kai thei dom do bin tu a iga ti bang wa chu manja karbiang long khu I ma cha hi lo wa khu I lifeline no chu ji hi lam kai ho na gel si ha chu tun do te ding man cha pe a khu mu khat tun te ding ti he chu ji ai ho mu mi ten ma ga ma chal the ding ho chu ni ho ki sei si pu tin I to ho ki de tu pu tin ki thanup chan piu tin pastor pa jong mi kon kha ga se ai le ma khu ti pan jeng hi le hom gam kai hom ta pon te ti di tho we ai wa nga khu ti pan na pa cho le su se khaw ta na su lung hang khaw te tha se khan te ti pa e ka ge le chi bang banga chi hon ma sangai chen di wi ki mo ngoi choi lo di bol di tam ta o mai theologian upcoming theologian tam ta ki de ya ama ho ibang sela ya nidang la ya gi patti lai wa kelam kai na sinana ka chiu le pa pu ding ki lo tua pastor ho nok le sap pa nok le kol pau tho a amu yo siu ko ma pastor ho ko ma na dam nam ja mi ki ho thi pa chu e ho mo ki lo mo mi ki lo masanga wang chu ki pau ngam lo hindi yong ki tho ngam lo ya chi masang wa hi hon lo ya ki kho wa khang tha hon jong yel kho diu nam kai chingin jong yel kho diu ki ho chen ki mo lem gam tan tin jong le brevity pathin ni tu hi chon pathin min e puijing di wi ti pa chu ka ge lang ti chun lewan I khan to che di wi ki ka se no me ki pau me thubul lang hi ga se teng bitter truth giti tu ngai ha sa jeb dong ji ding in lai cho thubul chu thubul ta ni dang thu ta tu idin monova I ti panga la diu ham ti pastor panega sei pi naw banga cho ki thu lol thei ta he I project ho he ki mu phun be ya e ho ni phat so I bol na ki son tu tin ha pan pang khom lew he ni ha diu he ti chin chom lama ho bung thu dola e ho presbyterian jon the alliance hills da jo ho bung tha pu ding I tha pu ding ngong ngai tu lo he man za chu aga ki bolon chu amuna umon anangai se ta lo ka byang long a ho bung ki tet lo a bi wa vai ko tam ta min jo ho ho bung ki det khat ka job no me ti a jinga la in job thei di wa chu ngun kha chu ma bo yen chila mi en sil za chu mi ho bung ki det chen la chu ko yong ki zol lo ho bung tha ong pu diong I ma cha chu project lo en man za ga ki sei lo na pa chu I chi pa a chu ga ki sei ya en ko yo bung chu na ko yo bung ne na pa thu pon in local church ti mana ta chama ki pu tam ta oi ma in bel nom le hung bel hen ti pa chu se men is jo man za thu yong chu ga sei be in azo na pending in pu pastor as a senior pastor chubana as a Executive Secretary Jubilee greetings ega pileo kadein di pa kum som nga ega sun jong hi ge la hi le mang chui jing hin ni khan ni chun kasim I ka kum som nga ham ka tin ka hum so ko na chu
kaga asima ai le kum som nga hu ai dai kaga atin ke kumima kaga be lai wa nga chu kum som nga ne heta ye chun ki paum ta hin jubilee ga man diu he bon chawa kham tha te le khang i bon chawa kum som nga ga lin na wa hi ki go tu mu wa ip program tam i bol ding dol sing i bol wa tu ding dol tu wa jubilee ho nom tai man diu hi ti jubilee chi bai kan bu he ki paumin tu ni pha na executive secretary pu reverend ke hang sing to yo lim na wa chin do thei tam ta ding hin masang lai thua ko na ma experience a sat na to ho ai lo la sat na ko na pathin pui hoi na chan ho in sung chan pathin in phat thei bo tho thil tap pi mu do thei yo min tu ni pha na aman jubilee greeting sei ga pi na ba no wa ei ho presbytery mi tian nong pathin in amala in sung mi teng dam na pen tin ki pa le thanoma jubilee iman khom thein divin dam na e pe hen ti chui taw naw hin tu ni pastor episode na reverend ke hang sing to ho dim na iga nei chu chi chan chui tai ka ki pa